Amasapena phat phai piwa hachunung ipakayu Jesu Christa lupina le choi adna kapi tuni tarik som ni la thum Jun lapa kumsang ni le som ni la khat phat ha salai phat bui lai ta lockdown India pumpi amuna adia pakai Jesu Christa hingjing ta sante ho winong ki kai thei ta lo ho bua ki kimutu thei ta lo wa lai wa phat chom cha hi zong le tu ni hin hi chi pathin thu ingai tu wa inagel ki divin phat chom cha na pi do tin Bible chang ana ki ho li mo hiti sol cha bung som la ko chang som la nga na chun chule thakau bu chun adon bu in keiman Jesu ka henai chule pol jong ka henai Nangho Bouhi koi Nahiuvem hichia Bible chang hi oi ten ve leo han Nangho Bouhi koi Nahiuvem tia thilhabu chun skeva chapa sagi ho chu anado hi hichia kuna ei hon jong tuni ni khu pa nin tigel ki nutin Christian hin khu iman na wa hi Jesu nung zui ta hiu hinam I identity Nangho Bouhi koi Nahiuvem tia ei ki dong tale koi kahi koi nahi na pochin thei na dem na sei chen thei na dem ti hi ikingai tu divin pakai mina amasapeni ikiti mun ahi khana isei do no muchu skeva chapa sagi ho ahi now a identity a pochin zo tapu ve sasit ta ahi skeva hi Ephesus kopi a tempu ailule ho hil anahi ti hi Yesu ke yuve skeva ho hil ahi ji chun achapa sagi ho jong hi pathin phathi bu na zalin adam selvin apa be jovin ama ho jong hi ho hil dana hung ki ngai tu ahi ve he ji chun ama ho apa banga thune apa banga thanei ta dinga anaki ge la yovin thilhabu vopa chu ahin pui tawin asunga thilhabu vok chu ahet pha novin ama ho jong hin heti hin na se yove sol cha polin arang sa Jesu Christa mina chu kapho na hi po nin tia chu thilhabu chu anano mangu ahe in la thilhabu so pi khat sunga thilhabu chun ama ho ain don bu ni keiman Jesu kahenai sol chapol jong kahenai ai wangin Nangho Bouhi koi Nahiuvem ti a anin don bu ahi hichi ve leo hen upaten eho thadu ku ki a pau cham tu a anasi jiu chu dong mani lu amawin ha ni hosunga zan khang lai laya gitar pe a las anom ta mau ho jong khu ingai tu le ga hol chil te leo hen a kho le dong mani lu atam zo hi ding ai lu le mi khat pa chun zong akimu tu pi in anoi si ji chun zong hatu be ti adai daya hele zong in ahin pet ne atiu che a zong chu dai thim hen lang I ma hello kisa in zong chu abe anom le beng hen avo anom lo vo hen ano zam num long le no zam ta le chu phadi a hi in hin la zong hatu be ti le zong in a hatu ahin ki het do en ji chun
ami him pa cho apet ne atiu chu hi chibang che chu hi skeva chapa sagi ho jong hin apa ho hil hi mana chu ama hong ho hil hi wa pakai pathin mancha a kigel anahi we hin la thilhabu wo pa so pi pa anga adinwa thilhabu chu ano jam gut pha nuwin thilhabu in ahin don bunin Nangho Bouhi koi Nahiuvem ka he phapui tin adon but tai Jesu neilwa Jesu min pat Jesu ahin na neilwa Jesu Christa hin ta dana ki gela hin kumang tampi igam sunguwa Christine la zinga zong a tai ti hi tu lai phat ta hin het chin a hi e hi chun so pite ho ina ki gel phat no wa ka hin hi koi dinga hin kai ham ke hi kasunga hi ahinga khat a ume ti pa hi het chit na le hi chi isunga hin pa chu pho chin na mong mong ina yu tam ti hi ina ku hul ki diwin pathin mina ekiti mun a he solcha bung som na gu chang som na gu na chu ve leo hen thilhabu wo pa asu dam go nu wa thilha ano do pi go nu wa chun ki chai le phading a hi hin la hi chis ke wa chapa sagi ho hi ipi ti ta vem iti le solcha bung som na ko chang som le gu chun hitin ase chu in hagau bu wo pa chu a chomin ama ho chunga achun azowin achungwa athanei jotan ahi le ama ho chu che ina kun chun asagu kyule mahapun azam do tawe kichat ta he supite ho ngai tu te tu lai pha ninunung a he tai leisi thil su ho jo ngai tu tin leisi thil su ho ve wi ti namun chiwa in ngai tu diu chu Jesu nei lova Jesu Christa pin tha na di ta nei lova amina Jesu ilhang sama Jesu hi ne ki holna Jesu hi min pha choina hosunga hobung sunga thanei na ding mai maya Jesu nei dana imova mizo si isulung na nowa ahile nang le ke ya dinga ipi aphat chum na omem thilhabu chun skeva chapa ho chu azovin azogo ai pu achumuwa acheng denin ama ho zong sago kevin hichigo hilovin mahapun azam do tawe ti i bible asayin ahi tunia hi ama ho hi zum ta sol cha polin athang sap Jesu min apat wang wa chu thilha masang je nga yong zum ta kinung le ki no wa ai tai a kinung le ujong sagu kyu le mahapu a kinung le wa zam tho wa ai tunia hi nang le ke jong iki khul wa ihin khu hi atha ivet ki no wa Jesu Christa nung izuina wa hi atha be a ni si a chon sit ngai dam ki thu mo wa ama anga ikipelu ki diu hi pathin mina ikitim naw a hi achuti lo le hichis ke wa chapa sagi ho bang hin azole mahapu hitin thagawa maha changu hitin thagawa sagu ke wa ihi lamu anaki he do leven pakai to kimu tu ting leo e ho jong zum ta hin ku iman diu hi ti hi chom chakhana muntina su piu le na nu le pate ho ikitil ko na he nang ho hi koi Nahiuvem ke koi ke hi ai lo le Christa a hin i hu hi Christa lim le mel chu ipo do hi na ni kho khat le pakajin e do diu hi ti sumil po wi ti pathinin athu i sei do na
chan chung chi wa din mal e som pi tau hen amen